News. Yamamo akwaba afi kasebo no enchiremu enie yansha kasebo na se emfemfre asante matenum nenda enkra batodi ye kasebo pono so efra asante matemu epa no enya de a eya ni kasem kwa ni nyina ne sem nipa bonfo bi a wo nam mienu akwakofa motorbike akwatena so akwakotutuo akumowura bi ewa asanwase no ewo asokwale mampon mensenem ewa asante matenum na ka ne kyerem sɛ asɛm no sie ne awie yi ɛwɔ efiada a yɛwɔ mu yan kita wonsa bosume ne da toso adununum emfimpim mienu ɛne adununum mu ɛna asɛm wei asie na ka ne kyerem sɛ owura yɛ etu aka ne na ɔno ankasa okita ne car registration number no ɛyɛ GT 31 ɛyɛ 319-10 na wɔte so pickup na krachi ɔtim na wɔkɔ park car na siba bia wɔkɔ paduane na odie odidi a owie yɛ pɛ ɔkɔkɔfo ne car ohia se nipa mienu eti motorbike so ne dima yawo wonom agye wonom kwa e de afiri wonom ensem na DLFM ne modi otonkra di first centimeter de som yen eye kwame agye ni mboaten ene ade hye wonom potan twetwen kwa wonom kyire mu se oh eye no kura mpa opani na wafiri ne car masi okɔkɔpa aduane ade omuhu ya ne se ne tu asu na chi ne dima yawo wonom agye ne kwa e de afiri ne nsem na Ghana fo ba kana no ba de twa mu ana centimeter mu oyo hene pon na da kusasi efo ano awa santemata mu ne den eden Abdul Malik Azampe papai ono asena kopie mu e wakadi empotem no mane wo binduli ono ye omo hene enipa bi ekotena moto so ekotuto di bo na mekasai ene dia beka ho aye mienu a ensem na koye pin so wa santemata de hye mo made ko haye no ede nsem sei atudi ye kasebo enim edi enwen se edi ka etuo na kasa na ma na akodi di awie a oba ndi ti an se pay no amafo obi aka se ba pay no so e be hwe no sam bo ba wo ka o sam o to hu tamo to no so na sam bo a won so ba ko tu fat o tu de ni kire on the run kan so mo ko zama asesa ma se ehu aboye pa wa ha so hwe de na ni esi wa fly ni se na next da bi si wa se dia na enya ade a o se ye trap sound o se pen for do mo na si from na o mo hwe no mo di huduma ne sa so de se de ni aso kurawa emrata mo yesa no omo makata omani mana no mo nkata omani o mo nkata omani na abranti of film mun no potem na den timo okay me de minim no ha de minim de da so bufufo nim de a me de minim no ha se e ba ni minim se wo hu body na so mo kata so abetina describe ni kata oh we ni patuntu mo ebi osowa wo se atade blue black e no se slipper yan ti se na o tike ma na obefo ni kai ka be obefo ka pickup is way and I would give you a wabafro and I'm doing side man. The pacho me free masalachi na meba. Enti me duru care fasi. And me hu say ye tutu. Enti bedu anon krofo ka say oh wo makunu. Enti me ba so na be hu say ni pada wo. Ya bonu tu a oda wo. Me duru junction hasi. Methodist junction so. And me tell say wo mu tietie enti me duru ana ye tutu so aha. After then na me so me ba hasi. And me hu say hasi na ayo open obi eni wo. Ana me ti say oh yekunu me buy enso me be parking motor ko hwe enso yekunu power down kokura omo kokura me de me hu e ba ko minti nche omo because na omo ti motor so wo mo chi na me hu e me wo mo chi na me hu e me nim omo ba kokura because me ka say minimum omo ana me bo because time na me ba no ana me ti wo no short no enti me beduru ase ana me hu say yesi ekun obi enti me be rashi e be hwe enso na nipa da wa yekunu enti de me hu ya no wei eya dehia wonom wo asante batemo asanwase ene etudo to omanim omuhu de esi ye na omunim nkiremu ede asom de kasebo na no achi na se member okiremu ede ma dehia wonom wo potem ho no no nso ene de kasebo twetwe nkomo ekiremu a eno kwasem asem na si na mom hwehwema betodwa ekiremu a eya ohenepon anu na da adehia wonom yakusa sifo mo wasanwase a ne dende Abdul Malik Azambe papa na danfo pa ne nipa ne enipa mienu asakoto motorbike a omakotena so e de abodu 20 centi ohwehwe ma na hwehwe wa ye na kire mu se nipa omaku ne nei no eya de nipa bi ne yabo mo pa ene omudi agu
ewa santiment mu ayasan wasan so din sem sei eto de kasebo anim fine medasi niamati niama hu se menua ba ko alaji ono na da ho no ezi nkrofobia aba omudemoto bike aba be kuno o ma shutu ni ya di niamati no na mi ba hu yesusu mi kura mi shedan nim no sa but see ni aya kuno endreche no si na damfo no onye kusasi ni ya bisa onye kusasi ono ye busangani but na damfo banye kusasi ni asem we de yan hu bida na say yan tibida this last week na tie wa no nti ama asem no yenim ni ayebeka because yan si ada yan hu bida nti yesere nkrofo se omunya abutre na once police for aba me so ba o miss inshallah ye ben hwehwe mo hu ni nipa mi no na mo tibai but we yesi ba ku she fugu wasan she nose mask but the rider no de won share fugu this one share nose mask sana matie AK47 so hu abuba no a unu say AK47 atam something de sana babat ya o ma shutu no bibiri right o ma shutu no ha o ma shutu neti o ma ni sere ni na ati e bompa ye say inshallah we am to minti ni o mu ye sa adwumadie yi ya me betu o muti na ya che o mu yina cause ahade ye hu bida kura ye hu bida but yesu ye ben hwehwe mu kakra yo ma ye be ma a police for so ati ai asem we de ye hu bida na so na watwe we anya na watwe pa amfa amma de hia wonom ewo asanwase ewo asante matenem na nsem emu ohu pa na nipa wote ne ka asem ma ogina mu edema bia ya asem we si ye no na ode mu kire mu ede asumenti sika na watwe we nkuto no ana no bradai asanwase kusasi fo hene Abdul Malik Azembe wonom akuno ato atwene na danfo ba konso ono so ne nimpa mienu atena motorbike so koku no o ma san atena motorbike so koku na danfo na san aka ho bi we na wie ya awa santemantemu aya asemo Kwadwo say Ghana na nkasa no bibia ye normal interior minister Muntaka nimpotem na omobo amanfo todwo saa no tie be sere ma na enye ntientia no nko na nema ye koso asantemantem yeme ne kurani ene enyan pa papa ne sana watwe baako ade contract killing ade ye boni papa na ekum nipa wo manyim bone ben in fact hadwin Kwadwo kansa se nipa nse hwampa sika said ya area de se omo wasan asanwase o menya mpa ebo won omo hia ya area mo mpa ya mo be hadwen pa ya makadeleko no I let it clear Father in the name of Jesus ya makadeleko no I let it clear Father in the name of Jesus sika asanwase fo mpa ebo nie enti yento akase bo zumidi Jesus asem ne de ebinsi bi hu ebi asin so a magana fo hu yenko yanim yentu akase ebone so ye ne yeda so agina santimantem a na basabasa yekuo bi akohia mu ewo mpasa so number 1 ene number 2 no wa hafo ano south west district no wa santimantem no nam so ama nipa baako ato nananom ewo nsiedo na mu miensa so de o mapra mu ye den papa opemfo krampo no eka ho we nam so amehu abotememfo mo ompotem honom esan se basabasa yi echa ase eye numre nom miensa pepepe ye wukwade etwam ya chese ye kwiafo kra entimi enko ma afuo ma eye school fo so entimi enko school esan se ehu abomu ye pa na sa de nam so ema basabasa ye we etimi ko so no afei anomu ye hwehwemu ede afa ho na wo hwa ye mpasa so ya ade a eba kwiayo ene efomagudie tu ehopa ana ekoso ye na sa basabasa ye we ebisi ya chepa ya afi etwam yi ana na basabasa ye no si na emom de esi ukwada we ye etwam di anu adi ye papa no mukum eye nipa yi wie na mobo omode atimi ko ye na hemo no won pasa so number 2 ekosa ese na japade ko ne dem ekosa niema no momonum echem se de ho ye hu ye pa e de ama wo san se se de wo ho no ma de obehu ane so obi ato ahye so na se chese okumu anu no ekunkunkunkum no se baabi adu e wo Ghana no na abram ne nsɛmtwerɛfo atwetwe nkomo na ye Mr. Jamina Mensa
on a year with your penny at the map as number 2. I did to John Ochem say, a yes and your man for to shank for so no and say no, a hard ye pa, Nanya diam penny for so a who be no cry and I am my drink a sepa, our man temu honum. Na nipa na ni ehundi ekoso no aye Collins appear free fa edi tuja HM say ebasabasa ya akoso na nya do ma hu se police ni ba kompo begina honum say okon edi ama o meye sanso na asene omu hu ni a police fo na nkasa no mujubedi epefia omudi ewo man yimu ha adwen inte yetimemfo no esra Ashanti Regional Security Council sanso na Inspector General of Police ommomode ano mo mehwe na asumdwe entimi enkoso won sane obeye omo nso no mo nkon betimi abo ho ban ni o majapade ho ban ewo mpotam ho ente no so ya sentiment ma na meboa ente kumase ya sentiment Ashanti Regional yetu meboa o yanto akase bo no so ya gusu agire mo ewa sentiment nim na nkrabato de akase bo pono so ekire mu se endo animre eye dinase eno no ewa figya kwabere not mensenim ewa sante matenim na ehu abebo ade hye honom ni nyina ne se nipa mienu ene nipa bi akoto ahye omso aba omuto age omo ekra ede free wonom nsem eno achi etu aka foforo mienso omso biom da sese no emu edin ye pam na nka ne kire mu a ayada de hye mu prepe mo mane ya pagya wono kopie mu ewo fenso St Patrick Hospital mkodu ye pe na mekese mo da honom a in fact emu ayede nanso mu gusu a doctor fo ne boa na wonom kwa wonom etimi agede asi wonom de ama de hye no dance ne ohu de asi ye nyina ene de yakasa batwe koma na wo kire mu se asam na si endrada anadwo ohwe se tuo bia top mokoya ampane ne ampa nimpa mienu tim keja me asase be da sese no emu ayede ye pam na de hye ne kire mu se wonom ni de akudie ntia na to tutu no koso amekese nimpa mienu de wonom ahwere wonom kwa ewa san kwanhia no emum na kwabena samwa unit committee chairman edema dinase electoral area ene ye twetwe nkomo ene wo kire mi se in fact asema asie no enya akronfutatu amwa de no nipa bi ene o makwaji sika firi obi nchen na won tututuo ekum nipa ewa adehye a wonom ewo dinase no wa figya kwabere not mesenem ewa sante matenem no kire mi se emra tutu we pem kohwe na boba makoma 14 ene go no kire mi se in fact nipa bo mutrim pose wudie de wonum ebedi wakase kire mi mto se eya sentimental post for mama de anyina wona so momwe na adwobram visa de yakoso nansi wa sentimental nya de omobo etimi edwoso kwanti wensa nkra hodo nso a eno so efri eya dinase a eno no wo afigya kwabere na otemase na sentimental mu ba nimre yi yade mo kire mo esum de sika jesi ade na kwa kwaya miensa 3 ene jesi a nipa mako sen yenkan ohene ne yesen 1 ene nenso ba kwa ma se kuna sen asese yesen 2 ena dinase nso so e won so akoye 2 4 ena mpasa so ayesen ba kwa 5 na watwe kwa new normal abakumase no na we ni yakase nipa nsahwe awekase yeboa nipa nsahwe o nipa nsahwe no kwasam se nipa nsahwe na sentiment am de yakoso na menim nukure ni in fact ano edin ye pa na make say enkrata a free Ashanti Regional Coordinating a year council for enchen ebe nimre no kire mu am yan kancha Ghana de hye nyina say Ashanti Regional Coordinating Council for kire mu mudi yaw pa ewo Asante Mantemu kusase for hina ne den ede Alhaji Abdul Malik Azempi a o makunu no ensem no omudi yaw pam na wone mu kire mi say enam no senti ne kukuwa kwaso Asante Mantemu nte no hye ho fraba ewa Asante Mantemu na wone mu kire mu Asante Mantemu do mbai tikritwi woni moto no bitwi a ebo numle no nson kwa wontumi ntwi moto ewa Asante Mantemu biu kopem se o mankasa be hyebo aka kira wo se free na ekode wobetumi atwi moto wa Asante Mantemu na abo numle no nson ede krom data sim yenu nso nie wone mu kire mu se motorbike ahodo a munu tumi krata license no muntumi ntwi ewa Asante Mantemu mubo akram afinza mu kire mu se emlem ba ya den pa se betumi aboa na mo a muni license amode moto nam kromo no won betumi atwe mo na mo no adwo made ane mo adi asie de to so miensa nso nie wone mu kire mu se basabasa ahodo ekoso Asante Mantemu nti no enani mu yada wa mo stress mo biada enkohye batakali entwi moto Asante Mantemu wo hyena mo kyewa o meche akoto afiase
if it's a man who say, but I can't even know what to shame. Ekumenipa, I was sentimental muto, more random said yes, ye. A BNCB. Now, one of Bama, next one, Madian is your pegwa, come, was about to me about Bamonsem. At me a coso, I was sentimental. Do I crowd one swa? A free Ashanti Regina, a year security cancer, and as a coordinating cancer for and me. And I said, Munsem, Adwoa Agyei Sikapa. Wo Kumasi, I want to meet you moto. And you ran on Sonkro. A free Nekoya. Moto Nanka Sakra was some more Mujaichi. Nansaba Mukuni, we are Yanum Lennon song. Mukuna, we are no Makuno. Ntenoka said you ran on some cry, some Bekuno. Enquires Yaga. Oh, almost a Moshabatakali, and a modi tuno, a shame. Send the womb. Ade. No, the moto Ninam sa. She say, Yagana phobia. Maybe so. They say, as someone say, Woman Yagana phobia. Muntaka, Mubalak. Interior Minister, Solier, Nawachinye, Yankuanim. Yantua Kasiaboni Sony and free a ya Santimantema, na Minister for Roads and Highways, a Kwame Aboja, Edin Sama Betuja, Kasa, Edia Fasament, Buonho, Ewa Manga, Nemu, Chemsa 120 Ghana cities, Edema bag backward, a dorsal dodo no chema, Nipa Bebrina, Nefa Crime Boniso, Send a bay of Benyan Faswa, Nekobanis answer, Ne Honte, Edimatimem for Nasa, Esan say, Onudio Huni Sen Casament, Boba Kodia, was sent 95 cities. Na brane samcho for atwetwe nkomo ewo mrahye bedwam no adi tuja no chemu so no de hu ni se 95 cities no eya ade amfaso ewo so ekwa o de kwa adwundwuma wa ultimate asese eye ese 120 cities ne san se nipa bebre na ana ehye dan ni ska ewo ye omanga na muti ese kobasa wo ton cement bo ba ko 120 a na omo so na omo hye dan ni ska no mesi dan no matimi ato cement ni bi e de adi omudwuma na odi omo ho ya papa esan sa fiwe mu enche bia no my Ghana city no ahoden etimi be ma nipa bebre na etete omniema so nanso aso omo ton cement ni de omayi omatoto omani ayire nya de omayi omadwen say cement bo no omo bete so no obo omo kokose ya de aban ene omo be fa nyonko eye cement producers no na wa wunnim a wo de o say obeton cement no sika na timi akosoro sane ebe ya wo no eba esane oman sika sem na sifa akofam na wo de onfa ho no eba so omo ko contract nya de omo de wo ebe kan wa ya de nsa ban ebedu djuma ye pa no chema sane cement bo no asifa akosoro no ya de omo so so a eyetememfo no mo twa tax no mo anomo ho be kire wom na ya de nso chema ya de nkoman ga no mo kire se eye cement no mbe ye bi ewo man yimu na kobasa eye ne bo no ekosoro se ya bebre na na be kra bi 95 cities makes sense to me instead of the so-called 120 Ghana cities, which are called rent-seeking and so much unfair to the ordinary Ghanaian. I just spoke to you and saying that our ministry is about to unveil a significant road infrastructure program. And in this, cement is a huge component. I'm just giving an indication that cement dealers should take advantage and bring the prices down. Otherwise, we may be forced to say that if we find prices reasonably priced within the context of the economy, we have no reason not to direct that cement be sourced from those sources. That gives them away. Cement clinker is imported. Today, the dollar is down. They made the same argument. That is why they increased the cement all the way to, at a point in time, almost 130 cities. If you play back their own words to them that clinker is imported, what is the importation bill of a clinker today? If they make the calculation, it should be coming down because we haven't increased price of anything or taxes on anything significantly to justify keeping the price of cement at 120 Ghana cities. We have engaged themselves and had meetings. Guta and everybody have given an indication that they were going to reduce prices, but we are yet to see that reflected in the price of cement where we buy our items at the hardware shop. Of course, the quantity surveyors only put out in terms of whatever they are doing based on what the contractor says the price of the cement is. And indeed, there's an indices that the industry players use. But currently, the indices they are using means that the cement is selling still over 120 Ghana cedi. That is why the Ghanaian should be concerned. Because you see, if government is building 6 unit classroom blocks, hospitals, roads, whatever the cement is bought, it directly goes back to the extract to be paid by the Ghanaian. So it's not the contractor's issue, it's the issue for the ordinary Ghanaian. That is why we all need to ensure. Nobody is saying that cement people should collapse. We are only saying that the same reason
trotro drivers reduce their prices. The same reason fuel traders reduce their prices. The same reason clothing sellers reduce their prices are the same reasons that the cement dealers must reduce their prices. They have absolutely no reason not to reduce their prices. I have no ultimatum. I'm just saying that we are coming to unveil a massive road infrastructure program that will use tons and tons of cement. We would not hesitate by directing that contractors buy cement only from sources that reflect the economic realities. Eniya uti ye a Minister for Roads and Highways Kwame Abuja. Yanto akasebo no so ne yembo mfanwura mum. Ewo ku a edi ada wona mo so International Monetary Fund. Ye twaditia eka ne se IMF. No mo de nkrata ababonten echirimu a hwehwe wa watena se aye edoma sukwa betodwa echirimu a Ghana mampeni John Dramani Mahama ene na aban a abai ejitum no mani kotu ya wisie nsutua edima dance yese Ghana mampeni dada na ado danko akufu ado aba modern ye paba mo ne ho moden hyehyɛ ne mapapa de gu ho no mu ye ansa na ɔkɔ na no nam so amekese no ɔman Ghana sikasɛm ahyɛ ase a enkwa ba mu ɛna afensu esi de no anya hoɔden a etimi ɛko edi ɛyɛ $US no so enkwenem na nkra hodo a ene nkrata every IMF mpenifu aka cheba na kyeremu sem Ghana mampeni John Dramani Mahama na ne tua bi efenso MPP anasa NDC amanyokuru mu ma mpenifo mu bu oman enim pefe se ene sidina nya hoɔden nya omo no mo ye efisa mo ba ye on se da fan shepa bia ngwa kwana mum eya banda dan hyehyɛ pa o ye eno ɛho mfaso ɛna mo ahyɛ ase wonom edi na sɛm we mu no ɛna NDC o ma hye bedwafo ni bi ka se kyeremu se dabi aban yi ba ya hyehyɛ pa na hwe o man Ghana sese sika sɛm ekosu ye Ghana mampeni John Dramani Mahama na bɔ adwumaden sa no na no na NDC ma se bedwane o kyeremu de ma de hye a wonom ɛwɔ Amenfi West ne den ɛde Eric Afo kyeremu se wo hwɛ o man Ghana na inflation no na gina 21.2% na meke se de efiri eye eproboson bedu menimu no eswate aba 18.3% ntini senti ne mfa ne nyina mfa ma Ghana mampeni John Dramani Mahama fi se o man Ghana sika sɛm ekonanimi nsan no adwuma na nsɛm we mu no ɛna MPP ma hye bedwono gina mu de ma de hye am wonom wɔ ɔfo ase ayire bi ne den ɛde kodwo pɔnkroma so aka se kyeremu sem pempen wasini pen efiri se wo hwɛ abada na atwam bi manyoku na Ghana mampeni dada na dango kufu ado modern boy wo ba ne hye pɔ ne ka ho bɛnda meka se Ghana sika sɛm no ɛgye ne naso ɛnɛ IMF fonso mpenifo de abeto so se ɛnɛ sika sɛm na ɛkɔ kakra no ɛnya aba foforo yɛ ɔban na mom omudi ho dance pefe se ɛyɛ MPP abanyoku yɛ twam na nsen hye pa na ma Ghana sika sɛm ne sidi no ɛnya hoden we yɛ nyina we so na ayɛ kasɛbɔ no mu nsɛm da mɔde aba no yɛnkenka bi na yɛmfa nso mu Facebook no so na wei afri Kofi Parliament ɛna wo kyerɛ mi sɛ adan Ghana enti asomdwi ni ɔman mu biewa na Ghana nso sɛ ɛnya Ghana fo biom yɛnwane nkwa na o kyerɛ mu akasɛm mu ɔde pa no hwɛ live edi free agrobo bikuma apa Master Plan Junior Kentampo ɔse kasɛbɔ ni mu ɔde pa de aka na de medase ɛyɛ ɔkwampa Williams na ɔse good evening wɔfa birthday wish enkoma me daughter ɛyɛ Davida nana ama ato dankwa ɔse Nyankopɔn hyira pa no nyɛ kɛse pa wo Full Gospel Academy School ɛwɔ ɛyɛ Asaman ɛyɛ dada wuli ni yɛda ase dada wuli sanso na dola ya Agyei ɔse pure wickedness ekunkunkum pɛ ne ye na asɛm we so Nyankopɔn bɔ Ghana ho ban yo odi free Achimota Christian Village ɛna odi free deba kasɛbɔ ne nyina we so ne yamra wɔ nkyɛn so fa na men so fa Ghana ni so fa na men so fa enie asante mantemu asawase ana no brande atwam yetuato kusase fo hene da fom tim kaja ene so na damfo asanwase ene fiade awie ya tu aka no wawu wafiri mokɔ satara ko pie mu ɔde nasen so afigya kwa abere not nimpa mienu ya bo mutuo miensa pra saa so na mpasa so asante mantemu ene so endo anadwoto tuye nimpa ba ko awu pirina prepra ɔba ahema nso efie ma kwese ho nyina bia kwase ho ba monsem Ghana ni wote a sembe na woka fa ho 0534050199 0593406565 wadwen kyerɛ ne sɛn madwo medafo yo Nhyiraba sak obo adwuma medase yankɔ yanim na Ghana yeni aba bambofo bia wa ha bebre wa ha police for soja for ho na sansem we sisi a police for ne soja for ye ti omoka ye de ayi omamu fosi twati omoka no
na dwuma bɛn na ɔmo yɛ Ghana esi ehwe ni yi o meda sa kwade meda si pi majo medafo majo pekasinte wodini ba bia kasa free majo ni mama apenkwa mama me yente we enumre kunkum yɛsrɛ wɔ mu Ghana denka yɛsomdwe man yɛsrɛ wɔ mu paa IGP ɛne ne nkurɔfoɔ ɔmo nhwɛ na kunkum ɔmo nsi anɔmayɛ pesa ade kyekora na yɛ mhyehyɛ medase pa meso medase pa ma Julia Penkwa nyame nka ho pa ma dwo medofo praise hallelujah brother set sakoma no nie unimi ampa besa set me yente anumre oh kumasi pa de dua abone koso enya kra o ehu pa ko kesi amaji mudi de pia abone koso ende bele metu kwa ko ehu pa epeni fo epamucho mu tutu nyema yemaye mu tutu nyema ye na soja for ono mo police for nti ese won ye den won ye won adwuma na bone koso kumasi de bia kumasi aden praise hallelujah brother set sakoma no medase ya minchira opi majo medofo Kwadwo Sammy Abbas Austin 49 na senior massive premier me yente anumre minia ya ci Ghana ha ya ci ko biya sabi na bebia Ghana ha uko sabi uko Johnson kra na wu san kofo ni bi ni esi omo de visibility police no ma chaw man Ghana mu ahia enu ti sabi so obi twini adwenbone kra peso odi ubone a onya hu ta visibility na sabi na adwenbone no na yeden na teko edie na siye edie na baaye edie na ehu ya ka nkofo no omo wo he ana sa visibility ni brofo na ira wo Ghana ha ana o madwuma ye na ira ye besre ye mfa police army for nka ho no mu nyina meya visibility utu na ba ko mienu miensa no wahia police no wahia soja adwenboni wo utirima wontimi nya bone ye besre for na na nshira opi majo medafo yaja wodin ba bia kasa frɛ senior ndaso jeni jedan suma senior no enumre me yente o ya pesa aji program wakasom di security camera bomyamya me kaipa okusi sɛ ya tasu yini ɔman sɛ no ya judges no account no my Ghana sɛ sɛ we mo bi kwa na 28 kan do petrol sɛ ma mo mani ana ho na wo mo bi fo no ya mu fo mu kumfo na ban so an try sɛ bi fo no yikuno ɛyi na fiam na example a my Ghana abanati eduotiana na wanja manfo di otu akọ no ye makwa ye o man no ye bia puna to do so my Ghana wo ma mu de bone ni anya Ghana fo wo ma mu kro fo do best Ghana wo mu o Ghana ha no yo ni ye dwuma ye na fi wadan church am man medase senior medase ya minchira bebiri ni wadwe nkyere ma adwo medofo pato yeju Nhyiraba Kwadwo me wofa Dixon Bada ko droba achim edukro champion me enti anumre akwa bokode ya me adometia popa na gabi ni se na fida na fida nso news a ma fiti Monday copy fida me ye pene ya ka nwa asema na de yanka we ya oh Friday ne de ye ba asem ba ko ne ye yemfa ni nyina na ye ka ho asem ba ko na ye de bia da edisi wo ye sure ba ta mate yeah wadawro ma me lati meju di neso na asana be kon woni bibi da bio papa we aya bobo ne jenyo Kwadwo Gaza Elowen ba fem na steady jengo na mu za kwano to fao ni pan sewe anya no o fa o de me fa fam okay me kai pa ma tie na ma steady a fe ma ko ma adri mu de to o ye to me tie adwuma de ne so bati ye ba se bibiri woni bibi dabi IGP ya yi ni foforo mi se ni aba bibiri ani okọ ne ye no ono so baba ba tria so e ba na ahinsem wo Ghana ha na eye too much na turu so too much nka abofo totu ya won wo to de abohomba de akumnipa ba Ghana Africa ayen ntisa ye nka mo yenti na ye tutu but akwa ze nipa se yakwa mu ya wo totu edi kumyen ye be se bebiri IGP ever nice no sorry na me sinu eye gudodo Ghana ye bre pa
Bye bye. Meso me da se pa Dixon ba da ko ma dwo me dofo. Ye ni ofa. Ma ho fe odi ne ba bia kase free. E pa cha odoni. Odo kase free. All right. Mama me yenti wanumre. Ofa. Mama. Ya semo. Hu pa. Obi abekobi but ya. That's it. Meso me da se pa na homo no kora gina ho man sempi. Unu obi kasa no kasa. Na che se. Ensem e di akire no. Hu pa. Majo me dafo. Hello. Dia majo. Meji usu asante zango nie boko de. Oba dia dum. Won fa se fo na ebo moto jotojo asante mentem no yenko. So man no. Emra no. O ma tia mra no. O ma tia mra se ye na ye chi obi se ya. Ni e di wa nyina bedwom. Ni e twa wo chi nwoma de atrew. Wa so ani e tware de atrew. Pabum bra odi bewu. E babo obi hu. Yo. So hu. Na ni nyina mo yanko zaaro. Ye be se police fo mpani fo no se. Ta checkpoint na na every year twam na wo ho bebrebe. Omo kwaso famra. Yo. So hu. There's a point no ho a. Ukita moto a bagi bo obi achi. Bagi mo obi achi kura. E se mo section no. Omo je jari nyina no ma lord kura na di lord kura na mu ye nye yiye. Divider ro kwese kura obi. Okay. So we say that here. E di checkpoint na se agba biem. E ma de doso. Me da se. Meso me da se pa Santi Zongo nyame nhyira opi. Ya bra na asonte kase bo no ye di AC na yi me wofa se Dixon ba da akwese ade ewi na ne je ho pa. Na mo atrasi o. E kwaso. Kwaso. Me se kwaso. Ana me se kwaso. Kwaso se kwaso. Ade na do ba ha. Me fa fom. Nananum. Hwe oba ma nananum buofo mbeti ya ye gu so te. So me as me fa fom ade bi. Nananum se die na do be pie ha. Nana. Dedi ka mo atrasi. Nti ma hu nyina nso atrase kase bo ne ye de asi. Emu se mufuo no ya maze mebele ntwene se mu ede ma yen. DJ Omayon ede ekopie mu ewo Facebook na afenso YouTube no so makase bo no nya hu mfoni ni videos ahudo nyina da etimi ehweye DJ Zigibi echenchem efrene froma ede so mya numrei akenkafo mienu ayesi nkonwa besomo no ede ameje so ye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene ehunso mponi wihia me nkramuden ene Alhaji Abdul Chasin tedishie nie mene Adwoa Agyei Sikapa ne mra ne Dum Solevi na onu misa me kwa no wira fi ade baako Isaac wokai enti madam for baako wala in fact madam for pa o me mate e school wasanso ye media person ni den edizina to Abubakar enti zina ya vinshira pa na ne wawda no onye ne soronko pa mfa ma o ma de pa bia wasase we so ne bi ma on so happy birthday go to you Zina to Abubakar ya minshira opi no nya okese Zina ya me ente dem fa nchero ne eye wa wode no Yakopon enkoso na basa kase no nkoso enkrao na ompejao na mawiase nyira hunu se oni Yakopon den ena wade ehira wo so happy birthday go to you Zina to Abubakar wo alajo ene your birthday we ensem twene ya minshira pa no nya okese pa na ka kira Philip se mechia no wate yes so Apakan gate aba no the sport dwumadie no atwaso dia monanum say ye be kwade ya na eda ben ye Apakan ade ayemini ye ade Apakan aye no fia no wadi ma mropa na e kire be ka ho asem ye de masi ye be ya do ma mrepam ye be se hia makrao DL Power Sports on DLFM 106.9. Sara Yankupo Peno. The Yankupo actually say Beho, and the Beho. And Yeda Yankupo and some mistakes in our players' side now. When we make equalization, inshallah, Bruni say, Mintu Murasi. Obeshena was yes, no Mabi. But the other direction of Kifis here. Direction, man, Yen Edico. Edico, we never go for Obiaba, never high diamond. Now, Mitianica. Some of you are journalists, some of you, I think you are doing like you don't go to school. Direction, man. I'm taking Confessor to a good direction. We thank God. We hasn't lose in our home today. 4 matches, 1 point. Alhamdulillah.
you are taking yourself for bad direction, action bad culture. DL Power Sports. A jawom, dead down. DL Power Sports. The one day, a jawom, dead down. Fiada gba wotro amele gbadura no vinyo fo gboto fio gama domino sports ye metwa gbono yimenko enyu freestyle Friday sports mede kukuno wotro ya la yo madana grona made na mesia mapropomoto fio radio no chodare deal 106.9 anyami ganyo bi tuobele bo no ko ye Facebook e YouTube akene menga bo efian no yo beshe wata share kun work sports ni ba egba eji freestyle Friday sports mekwa bo fai ni ochemoko ni moko akemoko ni mofia ke radio for deal 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Friday evening, we are back on your radio. We are bringing you Freestyle Friday Sports. So please, don't hesitate to call a friend to tell a friend that Freestyle Friday Sports is airborne live now on DL 106.9. Ebusi amamina we so na obuo ahobraseni ni die kwan so mema wadwon ema wakwa ba kesepa emepie won krampumpuni mantam ene Ghana jatum kasafidie kese ba kopesu DL ohani nsia echiripo enkron fiada asedu biem yatena se na wotwe mu nyina efiti juada branda ukuada yawada nde fiada ensem atwegu wagudie mo a yabebo won komo nyina no emre wiedu se yetena se ne yesi akire na yen atiefo ne ahwefo yema mokwan na wotwe agudie mu nsem a etwegu ye no matumi akyerɛkyerɛ mu adwen ede afontia nche bia mebie phone lines no etumi ede atum amamo enti me bie phone lines ni di tuma na wotwe mu ni nyina fiti juada branda ukuada yawada nde fiada nsem atwa agudie mu nyina no na watumi akyerɛ wadwen ede afon numbers ni atwerɛ to mame enche bia meba mo nkyɛn na wotwe mu nso agudie mu nsem no mo akyerɛkyerɛ mu adwen numbers na usual yen studio numbers na ene yere be form course no 0534 050199 and 0593 406565 numbers me anyway and enche bia no maybe lines now to na otwemu agudie mu nsem atwagu ye nyina no watumi akyerɛkyerɛ wadwen ntebusia yatena se Freestyle Friday Sports na yede ba na yede ababesomo na ebusia na otwe agudie mu nsem a yede ba de bebire na nsem ahuduo pi na esisi ewonya agudie mu na otwe memfa kyire kakra emfama odia the Black Queens of Ghana na otwe de na omo na omo ji omo samba papa esa ni se na omo gina kono Women's African Cup of Nations na otwe omo chi Algeria na quarter final omo twimekwa ye omo semi final against Omayam ye fe no Morocco ni efi senka be fa na mum no omo ya de 1-1 penalties and 4-2 Omaya ye fe no Morocco di ye film na enanwumre ebono nson Kenya the Black Queens of Ghana and Omaya ye fe no South Africa at the third and fourth place game no at the when wo be wini no obedi third na bronze medal no o de about krumti na otwe Black Queens of Ghana dodo na no and edi omo nkomo ene omeremo ewo third and fourth place a omo kwakobo nti Black Queens of Ghana na otwe ende omo ji omo samba ye papa a enya asem ketwa na Black Satellite of Ghana and also rem Ghanaian Soccer Center of Excellence pramprama eho ena wafu zombie under 20 men's championship no so na semi final no ena nyama amfa magana ena ye free ma ye ntumi anko final na mom ye pie mum ewo the third and fourth place no ena ye chi Niger bomb coming no a omentuma bronze medal ye tumi egie ewo wafu zombie men's under 20 championship no 19 na otwe
na black satellite and so no omo wonsam ejintene ha enwan ya agudie no na the big news ne say after 3 years no Desmond of Fame oye coach edema black satellite of Ghana no odi ni dwumadie ni nyina ede aba na wie ya ene no okoye black stars assistant coach enti black satellite afe ene yaba be new coach owa yede ewonsam so ede atu anim na Desmond of Fame say mfie miensa obedi o hyasie ye eji eye under 20 no or the Omoji gold medal Olympic Games and All African Games. Yes, All African Games. And which AFCON or the Omo qualified the Koye World Cup no peso konanso nyama amfa football there. Toribiasa unyane sena ope. And which in sono ene na or try say obey na wa qualify for World Cup amfa. Uyi ni nyina fiwa obeka so the under 20 na sunya de we grow ewe dwumenum and which in sono o share so we lay good foundation. Ede ama black satellite na coach bi obeba biano ombre yentie Desmond offense ma odijaye after say infiemi en saba na wie or the black satellite jumedie no ede atwo. Yeah, so 3 years, we started really well with all African games, of course, managed to qualify to the AFCON, like I said before. To your colleague, I think the full focus, my personal goal was to qualify to the World Cup. Unfortunately, it's football, I can't win all the time. I've grown a lot personally, but I think we've done a good framework. We have a good structure in place where the next coach can continue. We're here to support, we're here to help. There are good structures in place, and I'm sure we can build, make sure that we qualify to the next under 20, to the 2027. So, yeah, we're happy with the work that we delivered. But yeah, so and also looking into the future, I think the lot of talented boys from the AFCON team that hopefully in the next couple of years they can help us with the Black Stars. So long 3 years, it's not been easy, but I'm happy with the journey. And yeah. Enti anu ya coach Desmond of Enti coach Desmond of enye black satellite of Ghana coach biema yede awonsam ede atu anim. Kumasi asante kotoko na otwin se obeka ya medebetu anim se oma confirm se coach Abdul Karim Zito no oma ye ne permanent coach 2 years and oma tumi ede amanti na otwin na kotoko de confirmation e bae se Abdul Karim Zito no 2 years contract oma de amano aye ne permanent coach a ehon encommon so no na otwin ye de somo na Kumasi asante kotoko na otwin and omu name omo captain next season omo de ebe adwuma se Samba O'Neal and a captain. Henry Ansu be first deputy. Na Lord Amoa aye second deputy. Enti na otwin so no kotoko enemi captains ewo. Na kotoko a fly Ghana akwa kopiemo ewo South Africa, specifically Durban. Na upiem ewo Durban na kotoko ene omaye training endro mo ye enenso maye na ochina na omone Kaizer Chief Toyota Cup 2025 no ede abuani ntina otwe na kotoko nso no eji Samba ye papa enye asem ketwa na otwe has ofoka kache no Black Stars of Ghana defender ayefene Daniel Amate ekopiem ewo team no akache ede insuo packs any drinks packs ede kwache team no ebo togbo afede abaso se adwuma oyede ma has no ewo suru ye panti na otwe na Brantia yefeno Daniel Amate erem ewo has akache na Brantia ba kwa mabo no nkomo agba Ali Muhammad, yes, former Ashgold Tamale City and Vision FC and Accra Lions player Ali Muhammad now China has also say ometimi assign na yede won some edi amount edua na so de na otwe na signing marathon enomoko every day bia within the week na eduana announce player o ma sign no almost shall say with Godfred Boache from Ebobo FN Vision FC na omo Fabranti, yes, midfielder 3 years and omo de mano and which Gregory Obin goalkeeper Gregory Obin sechere, yes, goalkeeper from Bobokwa your friend Brekum Chelsea 3 years and omo de mano and which Stephen Kwache and so from Bobokwa your friend Vision FC on so na ometimi afane defender na omamane 3 years and so ewo and which Mezake free from Brekum Chelsea striker on so 3 years na duana and amano yenim se omewie normal sa na so former baby Gold Stars omo player Charles Kamara Jemfi midfielder on so 2 years omo de amano mu wie no mo kirema Steven Kwache on so from Vision FC on so 3 years and omo de ama Blanty ya on so obabesi akan
ede amamo ena ne kura mu no eya brante friend Patrick Mensah from Vision FC also 3 years enti na otwen na ye signing marathon ede mabobo kwa ye friend aduana. Don't forget say na otwen ano mu general manager ye friend Chechian aka Tender de betu dwa say ne omenya new investors enche bia ommepa mo ntoma omo di sika twitwiridie abehye aduana mu a ama aduana team no etumi aye de bruta ye de awonsam edemam Ghana Premier League na otwen na GFA for a release a date for match days from match day 1 ekosi 34 no na otwen no mu release here match day 1 almost almost hwenim bibia nsi September 12th to 15th 2025 on bebo match day 2 September 19th to 22nd 2025 match day 3 no ebetumi aba so September 26th to 29 2025 etwa so sa akosi match day 34 no May 23rd 24th 2026 until leg no ye on the 12th of September 2025 na ya boss akwakosi May 23rd 24th 2026 na otwin na GFA for this answer when betu dwa division 1 nso no omo release teams ebebo nyina by na otwin na omo chirema ye September 26 2025 na ye wie no May 11th 2026 ye de won some the amount na otwin weni sem bebire na ye de tu dwa ewo nya gudiem nia eto dwa bia waso tie no obetumi aba na onso o de wadwen kire e de aba fa. Now don't forget say na otwin na inde no ye insempi na etumi tutu dwa yes no Mr. Yawampofo ankra na say boss yes all the two dwa kire ma o menya page cover the very thing say in the abrantia ye fen vice cartel ne concert o pese oye ewo Ghana ha no e be din say betumi abaso because no pese oye ne de ago pramas no so no besi so enti yenya page cover the be din say sa ago pramano Accra Sports Stadium ye betumi ede amano. Mr. Yawampofo ankra, what Vibes Cartel wants to do, we can't do it without a pitch cover. Because if you look at the stages they mount and what his performances and the kind of artist that he wants to feel at home anywhere he goes, and the setup must suit his vibe, as it were. And so we need to give him that space. We cannot restrict him. And how do we give him that space without restrictions when we haven't protected our pitch? Otherwise, I might as well write my resignation letter and 31st December, Mr. President, bye-bye. Because the pitch will be destroyed if we don't put in these measures. Yeah. So it's a challenge, but we're hoping to host Vibes. Is it Vibes Cartel? Vibes Cartel. Yes. And Mr. Yawampofo ankra NSA boss or see a page cover their Vibes a bad thing sell concert no ebe baso e Ghana winning SMP and our chair to your Black Queens no then I'll catch them your mom about so my idea. Desmond of fair airco. What is the way forward for Black Setter? Ne juma nankasa obedi no. Unhuni saying Ochina Kotoko bo Toyota Cup against Kaiser Chief. Game na baso unhuni saying has na otwin omoye signing Ali Muhammad ni nyina no ba obetumi ede wadwen kire ede aba. Yamfa da kese ma Lumba ensupa ensu abadwama nso a emode emote kama Food and Drugs Authority aye nhwehwema atum sendei open so agina na nso wo Ghana ese obi anom de a eno ani Lumba ensupa no ye won bottle ne ye won sachet ntini a ope bia no obenya no wanom nso a ye nom de eno ani Lumba ensupa efiefie momononom enkola ne ko school bottle water no momfa nhyɛ mo bag mu no momfa nko eno achi no dwumedie bia odi bia fa Lumba ensupa so mo awo ena afenso mo amutuntun so Lumba ensupa no ena monton ya to apetin kan ya ba bia wo bia no obetumi enya bi na wato ope bia to a oba DLFM ya kache ewon kran agbogba junction ya ne Wisconsin International University no na edi animhwe main entrance no ubo Ryan reception wa na also share receptionist no kache so ope Lumba spato both bottle sasha obega do na wetumi enya bia to ope bia de udwuma bia 0555 0 no about 5 miensa to so 27 47 57 0555 274757 and 0577 475343 Lumba in super yam fansida emamo kwame afum eka yade nsam no somo
and a DJ Omai on Facebook and YouTube DLFM 106.9 or the end at all. A dear me just one a young swan this year Apakan GH the blazer kin maybe our manatum oba me found now on so now tria good year sama a treguya now person chere wadwin found biano na wait me actually wadwin line no active my activate me lines now 0534 050199 and 0593 406565 my activate me lines into bar met me apek you na otwi a good year sam treguya no na nia won wansam kana waka Black Queens no dan na waka kire o me Desmond of Eko na otwi owiwie na adwuma kura with Black Satellite on so dan na waka kire no Kumasi Asante Kotoko Coach Karim Zito o mama ne 2 years contract permanently no or ye adwuma no interim obo adwuma say o man ne permanent and afi Kotoko name o captains nurses no mo de be ye adwuma Toyota Cup no so no baso ni nyina wonsam oba obetimi achire wadwenti me lines no active 0534 050199 and 0593 406565 oba metumi afauna wachire wadwena bibia aye kama mpache odi ni bibia kasafi. Hello. Yes sir. Brother mpache lower radio set na mameka kra. You nasi. Mpache yo mesmedas. Mpache yentiwe. Mpache na black ladies no. Almost about one yard. Black Queens. Black Queens no. It's almost about one more so what so far. Oh okay. Mate. Mensmedas say utmi ebaye. Me lines no active into oba met me afa na onso de wadwen kire ede aba 0534 050199 and 0593 406565. Pache odi ni baby akasafi. Apakan. Wova. Hi. Apakan to the voice. Wova minimum voice papa. Brother, we are much. Mi ame wofa ba akope. Bia woko. Nyame adom wofa na onso e. Oh, yeah, brother. That's Talibua. Mate wofa. Yeah. They say. Kotoko Karim Zito or you. Sir. You work for that. You want to I know obey again why and the bomb you not just the other for you. As a cap now, you know, the company, you know, they have support them in yes. I see as well. Okay. And a man so a man to the bomb by a say, yeah, almost for the only idea now we can say. Apakai. Wava. Medase. Pacho odini baby akasafi. Pacho Gideon's man. Wava pacho yenti we. One house for much. Mimi de damoto. Mimi de damoto. Me house no kwa me pamato. Unya obeto house. Minya kamato meta minyi kan baton party. Danke daho. Wow. Mimi de damoto wow. Da bia se house ko outside Ghana. Kotoko for the private house. Also se basa kotoko kwa. Eka house nko. Nanka kotoko afiase. The later mema enyi. Me de bia me kotoko full supporter. Also just house to na so ko outside. The bomb pay outside because all kono nya house bi no diko. The Ghana bi na eko. It is o man no kunye nyama, o kono kunye nyama. E o man no kunye nyama pi. E bin pay bo ta kotoko ti. Se o mi ro mu no mu nye na Ghana. Afebe ibi no e take up from. Komo losko mo no masai. It is a kotoko ko yiro no a. Na fi Ghana ni no e ko mu nyama ko ni mu a. Na ya mani ni nyama no so makoti ni mu. Ye nyankopɔ twidi aponse so omuko so. Sise ya santu aka mema gu. Anna ya santu agi animu ekokon de ekunim bi baya. Okay. Sana me se daksa na nyi kwa. Emanu etuti Ghana ni. Ami se mo mtawa so. Amen. Wa faida ase. Mpacha odi ni baby akasafi. Anjon kwasiri frontema alias Aputo. Ay, Aputo. Bia osho. Me show boko. Basa. Mafiwo. Hami enema bi hami wa ma football no pa masa.
Omuna mudika ona mana mudika qualify for World Cup. Black Queens na call World Cup first. But they were mutiti omunu meni njehu. They were mutiti Ghana manu ana omuna no e different ana. Enye na mienu no omundi bobo no bi. Omuna ye mienu. The Bema no ko bobo no qualify no hu. Ye mam qualify we no a. Oye wini bonus omudi Bema no. No ye wini bonus omudi manu. She Emma we no more if you Afcon quiet me qualify call. But to more do semi final. She winning bonus ye the one. Mrs. Bobby. Mrs. Bobo nibi. And it's a hammy. Okay. Asa mu GFG no mu here man because a man mu obumo mu na second issue mu ye. A man mu na second mu mu ye say 24 because be man no omu bobo approach be play war approach mu Europe. And mu no mu jiska kese local press mu Ghana ha no ma man mu ya de no. Omu ye any second day say ye football no ye Ghana masa enya de be koye ni. Okay. Enya de be koye ni ye has e ka mu di no mu tia no mu top press Yate. Omuti yakuma pa masa. Amen. Yada sisa oba. Mpache odi ni mebi akasafi. Apaka pata wa wari chama biampo. Why mami chali short no bimla why. Mate. Why. Ere tere chacha jete onya buta why. Ene magimi ede. Ime ko to ko bibia lo ba ya bem say yes. No ye boy eki. Na mali dia no sense o ma ya de. O do mo pre. Edi me o hope say o ma to se. Ya dia do ma. O ma to se. Ate wofa. Mate wofa. Ti wofa Sammy Tuga. No Madina Masala opportunity bank anymore. And ye try wofa Eddie Etumu and so okay, my main fa minya last caller na media see. 0534050199 and 0593406565. Last caller ne ba. Na media si ewo na bibia nso aye kama enso so ewo na ukopie mu ewo amanone a eho nso nwowe o summer transfer window no yegusua teams yes signings ebia ni abere players a enafam enyasem ketwa kura na upie mu ewo boboku a ye fe Manchester United akachia omu goalkeeper ye fe no Andre Onana na oko break ekwadwodwo no e praka krako ba nyame ncha de Andre Onana and wa report to training you for no na mo bomba senka momba biem no the king is back and Andre Onana momba e bona ahia adwuma chairman aba obedem na ya hye ne du wontwe ene ade enti no Andre Onana is back wa hye training ase e de amama you until say mo benya new goalkeeper there still King Onana and e beda goal post no e de amama no ya man you for no na meka man you goalkeepers e won sensem no man you di omani akire mom e Aston Villa ka che omukopie mom omukopeden wo a omukobo Aston Villa pun kokoko Aston Villa fo bi omuhwani omuse ye friend man you mo peden a mu goalkeeper na ofi Argentina na odi Argentina G World Cup a ye friend no Emiliano Martinez no ne won komo ene ye babedi ene Aston Villa se nkomo be na mbedi ye pe no Onana wasanti yenya Abranti FN Emiliano Martinez ye de ne be kono se hwe na munim nampa de chen abo apete na yen yakokọ be de ne yen ton ne mama na maza yen ton ne mama ne ton ne mama ochina enti bobo ku a ye FN Man U ku Aston Villa se omope Emiliano Martinez na nso bobo ku a FN Aston Villa se maza oye omo key player omo nton ne enton ochina Man U ni e hye Aston Villa fo na bufuo kran se omo ankoso omo koto ne permanently o omo koso omo kofa no on loan eno kran na hye Aston Villa fo na bufuo a omo sisare a chairman mompe baby mfa ye nton ne enton ochina ye de awonsam edi amam na brantia ba kwa nansen ne wonsam agye ntren ha ewo Europe specifically English abroach mem England Sweden ni abrantia fan Alexander Isak o Newcastle onim go shebruta obehye wo sesia born Cannons or the better atnem Alexander Isak na wakwaka che Newcastle for ne se wabesum eye baby edu no peso okọ baby foforo esanse nsuo che ewo toamu a eyi hwa enti baby edu no peso okọ na okọ pe baby foforo sina kan na eno ena report eba se Chelsea epe striker enti nka omunya brante efe ni Isaka ombekwa ko finance Chelsea dia betudwa kiremu a se yedi Alexander Isak nkoma omu Chelsea di yenyi omudin fi madan a na brante a
Liverpool di 120 million pounds kra koye no Newcastle for no emwa omo no ena omo Chelsea omo design e be kwa kofana na omo Chelsea abrante ne board den dodo omo nkonne enko chena enkofa no eno eye Chelsea for no nkoma omo de abetu dwa say Alexander Isak de omo nkan bi omo nkofa Chelsea se for now no signings omo pese omo ye no eye Dutch ni akola ye fe no Xavi Simons ao RB Leipzig Germany no on person mo kofa no ena afensu uremo ewo maya ye fe no Hollanda bobo kwa ye fe na Ayas akache Ayas for defender bi oye Dutch ye fe no Jorel Hato no ono so munyana omo de ne beba ye de awonsem ediamo Mira Studio se sia na betom krom bobo kwa ye fe no eye Barcelona akache na Barcelona French defender ye fe no Jules Koundé na minim player bi ewo wiase a oye fashionista esen abrantia ye friend Jules Koundé minim player bi a obeka se ne fashion sense no ewo soro de chin abrantia ye friend Jules Koundé onimbo ne bo eba ne fashion entire she dress ni ade a onim brutal Jules Koundé na boboku a ye friend Barcelona ene na reach agreement on contract extension na obetretre ne contract no ekosi 2030 into the next 5 summers edi animu de and 5 seasons edi animu de Jules Koundé ebetna boboku a ye fe no Barcelona na right back ono we pia wo edi amaboboku a ye fe no Barcelona enti Man City na mo pe Jules Koundé ne de ne ekika ko ebe din the fashionista Jules Koundé obetna na wabo edi amaboboku a ye fe no Barcelona Mira Studio ya ena abrante ye fe no Victor Gyokeres Asna mo striker no ba the sniper onim go she brutal Sporting CP striker na ye fe Victor Gyokeres na Asna ne Sporting CP agree a fee 63.5 million euros upfront Asna 8 ya no achi no na 10 million euros aye add-ons na boboku a ye fe na Asna 8 aka ni nyina bomu a 73.5 million euros ena Arsenal ya de sani Victor Gyokeres edenefi Sporting CP na wabesina kan ya de amaboboku a ye fe no Arsenal na eno de maka wa asama kire wa na mo latest update ne sa branch no we tu fini base ne jet ni Mira Studio ya na etu ye oba England na wabaye ni medicals so ye medicals we are na wa sign a 5 years contract until June 2030 the amaboboku FN Arsenal no the latest update about Victor Gyokeres and say ne flight to onini agent or ba England or China or be any medicals or pass 5 years now was signing at the amount now made to me a confirm authoritatively at the Arsenal fans and say Victor Gyokeres and Arsenal all found 2 jersey numbers Eddie can almost say Emil Smith Rowe or co jersey number 10 or Edao or Beshana or say me number 10 dear da be mempe na yes jersey number ben na ope and no say one say Edin Ketiako na jersey number 14 so iconic ewa Arsenal history mo esan say Arsenal legend Thierry Henry eno no share enti jersey number 14 no mo mfama no obehye no de abo adwuma de Arsenal enti betumi confirm de amount say Victor Gyokeres no obehye jersey number 14 ewa Arsenal kachia ye de ma na Arsenal fans no Monshana so far say jersey number 14 no na Gyokeres babesha ye de awonsam de amawa bibia nso did an community yes Arsenal nyom striker next season Arsenal team no monhwe ni because squad Arsenal hyehyɛ no anodin because Mosquera aba defense or midfield was Zubimendi Norgard aba ena anim no ni Madueke aba Victor Gyokeres abeka mete se berechi eze ebi on betumi de aba Arsenal team no almost strength no next season monhwe ni Arsenal ebeba strong next season no me expect Arsenal and Liverpool say omo be compete for English Premier League and say 2 teams way and our strength on teams in the want some amount Real Madrid me the 2 miserable na me ko omo akachi onim say omo left back I friend Frank Garcia or your Spanish na Frank Garcia no onim say Abrante friend Fela Mendy ewo ho and Abrante your friend Alvaro Carras aba and Frank Garcia nso na Fela Mendy no as a Florentino first fele no once Real Madrid ne French players connection be the omuntema aya na very strong inti ebe din say Madrid ebe pam Fela Mendy
enti ni akika kwe de Mendy no betena na Enquires no so ye Spanish na waba foforo no mo ntimi mfa ni nkolon enti say Real Madrid sacrifice left back when he tete Frank Garcia din na Real Madrid say derby Frank Garcia no wabobo e wo club World Cup na sinti ebia omo ma ne nko ombema no at 19 no mo amohwe anim say Frank Garcia na ebia obekọ no onko nti like say next season no Real Madrid the left back makoma komiensa and ebe compete Fela Mendy Frank Garcia and Alvaro Carreras yede wonsam ediama stories ne de kitami chakpo ewo ha na emomo no brinti yam fancy na zigibi emfa awoso meto so emfa ma no china no pa ebo no nkono 9 am ekosi 12 noon ye the DL Power Sport Show no de bebro china ye wo exclusive interview with Mr. John Van Der Poel. Yes, NCC National Chairman aspirant at the House of Folk or contested say has NCC has supported say we are seeing no obabedi omanim na ochna ye ne Mr. John Van Der Poel one-on-one impunimpu ofia ye baby san say oban wo vision for her supporters and anything ye ni be din komo about the vision ne plan our person the be lead has NCC no into ochna DL Power Sports ye were exclusive interview with Mr. John Van Der Poel hat NCC National Chairman hofu ye ne no ebedi impunimpu one-on-one studio ni ye ne no edin komo nti ochna show no fully packed o me say one me say enyama bebre Nelson Gatti or say good evening. I'm watching you live from Obuasi. Into Nelson Gatti yenchia and a city's boss on so show no yenchia mo amoshe nyina busia ye de si ye ko na zigibi aba no the Friday edition of our so no abe wo so my lens and zigi ewo exclusive interview bia or the ebanti montwe na bibia enye kama na Foster Chairman Foster, yes. Uti show no. Uwanye nimu ya uti show no. Foster, ma minchia na minchia squad na wo ho ni nyina. Yes. Inti Foster ma minchia na bibia enya kama. Ebusia yeko Ziggy ede awoso ede ba asida kese enkoma DJ Omar ode enko Facebook and YouTube. Ma twen wa chairman menim ne aye ahomba. Inti Machwa oma oya de o enti DJ Mayo medase o de me ko Facebook na kwame afum enso chirema ye de ensem no e de ba na Ziggy no mi sini konso eni owie ya na me kona me de e de afa achiro ase be 3 times in a maintain kan e won na de me ne no munga mu Ziggy fa na me di na